Anyang laki din! Ay na, nagdakil gayam ti balay mo, honey baby. Wen, honey baby. Agam saan aday ti balay ko ti pagsaritaan ta. Okay, honey baby. Anya ti kahit mo pagsaritaan ta, ha? Ti may papal iti relasyon ta. Ti kayat ko, agkalay satan iti kabita na panawan. Ha? Di ka madanakan, tasyak ti baka amo iti magastos. Awan apulos ti gastusam. Ha? Kwa? Kalay sa dagosan ti bagbagam, honey baby. Tuwapay langal daw nga gayan ayat ta. Anya kumangay, nudwala ngal daw ti relasyon ta, honey baby. Kayat ko ngamin, asyak laang ti babay, iti biyag mo. Ha? Agdwa-dwa ka kadi, anak relasyon kanya. Gaputa bakit ako, honey baby. Isaan? Honey baby. Awan pa nagduwa-duwak anak relasyon ken ka. Age doesn't matter, ako nada. Promise? Wait, promise. Ay, ayatin ka. Honey baby. Asino man ang disang nga iliyo o lalaki itay nanang. Ni Chano anak ko. Kaya nayat ko. Anya? Nakirelasyon kayo manan iti ubing nga adayong amda kayo, nanang? Anya ko pa. Saan mat adakas ti makirelasyon iti ububing? Nanang? Ay ayatat ni Chano. Kan ay ayatan nakmat anak ko. Agpada kami iti marikrik na. Iso at talaga tinaitadhana para kanya. Anya lakit din ni nanang. Sipod pimusay day di tatang. 5 tinagbalin akaayan ayat yo. Awan apulos ti bimayag kadakwada. Agpapadada amin anang loko kada kayo. Pas is pas, anak ko. Nalpasan day di akan ito. Sana napudno dagijay alalaki anak relasyon. Kat, masigurado yo anapudno kada kayo dayjay adyano? Wan ka rin anak ko. Kinapudno na. Panggap mintag kalaysa. Anya? Wan anak ko. Panggap mintag kalaysa. Barang makaanak akpay itimaysa. Anya? Arapa apyo pa iti maadaan iti anak, nanang? Saan ang mabalin, gaputa? Ay, basta. Amo yun ti kayat ko asawan. Yukon li anak ko. Amok mo at anabayaga kon a menopause. Di na kadilatan kontraan. Tapagayatak mo't dayto hingar aramida. Ay na, manang ampang, di ka lang madidigra. Nagadon tinakirelasyon ang pinanawan da kalaang. Ay, may sakamot lyoning. Agpada kayo lang kinikare na kontrabida iti biyag ko. Ay, bagbagaan da kalaang, manang ampang. Ay, kwarta laang ti kayatken ka dagiti lalaki. Gaputa muda a pensyonada ka. Ha? No naumadanken ka, panawan da kameten. Ay, agsangit kan tumanan iti uray la. Di naktupasakitan ni Jano, ading ko. Ay ayatan nakday chay. Mamati ka. Mamati aka, gaputa nagkariasyak lang, ti babae nga ayatan na. Ay, anya lakit din ni manang ampang. Ay, naglaka mamati ka dagiti kari. Sa bali ni Jano, ading ko. Uray no bakit akon? Ay ayatan naklata. Sana kwarta ti masapul na kanyak. No diket ayat anapod no. Anya? Masapol ko ti motorsiklaw, tapno nadardarasa ka makasangpa di ti balayaw, honey baby. Ha? May katangan na kada iti motorsiklaw, honey baby. Honey baby. Kabalak nga ramidan da ita. Basta umanugot ka ngagkalaysatan iti kabita na panawan. Ay, wala. Uray man pa agkalaysatan no may alawas. Basta may gatangan na kun iti motorsiklaw. Ano kasta nga rod? Ikan iti paggatang mo, honey baby. Gumatang kan iti motorsiklo. Nagsakit! Naut-utlaw na eh.
Apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Nagtalakakan ko na. Ngam apay pinanawan na. Husto daytan apa nagsangsangit yo, nanang. Imbagak lang arudan asaan ama pagtalkan dayjay adyano. Ay, rupat kwarta mo't gayam day dya lalaki. Kalpasan ngayong gatangak iti motorsiklo na pinanawan nakbatan. Jakon mas daaw, nanang. Isu nga awan anyaman kanyak ti panagsangit yo. Nairwa mon ti lapayag ko. Nako. Napay kayo manen kan ayat. Adon adaras a pinanawan na kayo ti lalaki. Anya ngay ita manang ampang. Kasla asok ang nagpukaw ni Jano. Saanen ang nagparparangken ka? Ay, jak kayaten ti masakitan ading ko. Nadudugan ti pusok. Jak kayaten ti agayat. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam manang ampang? Wan, jak kayaten ti agayat. Nauma akoon, nagdagsan ti barukong. Ay, nasaya at met, tanakaamiris kan manang ampang. Ay, nabanugan day tapusom, amasaksakitan. Agpaiso day ta ading ko. Kagurgura kon dagiti lalaki. Saan da na pudno? Nagatang ko amin na nagiti kasapulan ta, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan? Kasarsarita kayo, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan dito'y tiyandaan, kunak. Ako ha? Awano na naman. Agawid tayo nga rudan, nanang. Ay, mabilang ka. Apay ka di, nanang. Dayta tricycle driver, anak ko. Apay day ta tricycle driver, nanang. Kinitayan nak itinamit lo. Anya? Kursunada nagsamot dayta lalaki. Ay, sus! Delikado man ang nanang. Agawid tayo kitin. Di yun ikaskaso day ta lalaki. Naimbag ng oras mo. Si kadye tricycle driver, anang kiday kanyak ijay tiyandaan. Siyak nagpaiso. Siyak ni Delphine. Mabalin ka diti umay sumarungkar. Sino ti sarong karam, Delphine? Awan dito'y ni Karen nga anak ko. Sikat kayat ko sarungkaran. Saan ka tati anak mo? Anya? Di na ka di pastraken, manang? Sige. Sumrek ka, Delphine. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Kasano ti panakam among kanyak, Delphine? Kanayo na kami na lumabas dito ayan nyo. Tunggal pasadak iti tricycle. Iso nga amok dito balayo. Kasta ka ti, Delphine. Sana kung nagpalpalikaw pa'y. Nakayawanak iti kinapintas mo. Anya? Nabayagak mo tinabalo. Balo iti natay. Kaya tagsapsapolak iti asawat. Anya? Nagpadata abalo. Sapay lang ko ma. Tadanam namakin ka. Delphine. Idi pa lang agkurso na adakan ka. Mabay na ko masidag. Kaputa adamot idik kakuyog mo alalaki. Hindi ka di Jano, tidakda ka mata. Diyan ugahan tinagan na. Juan, Jano tinagan na, ngam pinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita pa'y kanyak. No siya ka. Diyak to aramidan day ta. Di ganto pulos panawan. Sigurado ka akursunada na, nga uray bakbakatan akon. Awan na niyaman na kanyak day ta, ha? Awan mo tipilpilin ni Ayat. Anya ko mano bakit kan? Sinapatag, kat ayatan ka. Masansan matin nga umay day jay alalaki dito'y balay, nanang. Wan, anak ko, kaayan-ayat ko ni Delphine. Anya? Kaayan-ayat yun day jay alalaki, nanang? Wan, anak ko, sinong batak ti ayat na idikalman? Kunak man, no saan kayon nga gayat pay? Day tamati ko na, Karen, anak ko. Gami din nakitak ni Delphine. Imbabawi kon day ta na ibaga. Anya? Ang mga nun ni Delphine tigasat ko, anak ko.
Mariknak, adinak tupulos paldangan. Ay nananang, day tamanan ti imbagayo idi kanyak. Asigurado kayo ni ti lalaki. Marikriknak at talaga, anak ko. Ni Delphine, tinaikarya para kanyak. Ison ti agbalin akatakunay nay ko, iti agnanayon. Anya? Manang ampang, adayo manen nga ubing tinakirelasyonem. Iso damat ti umasidag kanyak. Saan mo ta siyak ti umasidag kadakwada? Ay, jakla amon. Naumaakpayan amang bagbagaken ka, manang ampang. Wanan, amo kon ti kayat mo asawan. Maisuro kaya ti pusok nga gayat, ading ko. Ay, amangan nulukwen na kalaang dayja a lalaki. Agsangit kan tumanen. Nagkari adinak tupaldagan ni Delphine. Mariknak matkan kwa na anapod no kanyak. Iso ama ko nak nga ison tigasat ko a lalaki. Kitaan nakman, no napintas ako, nanak ko. Anya lakit din na yan, nanang. Nagpuskol ti make-up yo. Insuot yo pa dagiti balitok nga alahas yo. Papanan yo aya. At dadit mikin ni Delphine. Agboya kami ti sine. Anya? O anya, napintasak ka din, anak ko. Bagay ko kadimot lang ti suot ko. Wan nanang, nagpintas kayon. Ay, sa pahila ko tamagustuhan ni Delphine tilang kita. Ad-adan, ama in love ka niya. Anya? Balain ako, nanak ko. Si kapay lati makaamo dito'y balay, ha? Kababain, numaladawak iti date making ni Delphine. Napartak ako ni Delphine. Dakot gapalan pa ito minom. Nukas na nga rod, mapantan iti motel. Anya? Di ka nagawi di palayo. Maturog tayo di motel. Sige din baka mo, Delphine. Ala, mapantan ka rod din. Kumpet ka kanya, tapusan ka matumpa. Bigat mat gaya man. Ay, dito'y kamin motel naturog kin... Awan mo tan dito'y abay ko ni Delphine. Sa dino ti... Ti kwentas kan ti singsing ko. Awan damatan, agraman ti bag ko. Ay saan? Saan na mabalin? Tinakaw lakit din ni Delphine dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Ay, awanan dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Karen anak ko. Ay, agtatakaw mo't gayam da ya, Delphine. Ay, diyan kon makontak ti cellphone na. Awan ka numatan, iti paradaan da iti tricycle. Anya? Anya ti aramida kanak ko. Ay, awanan dagiti alahas ko. Ay, jakam mo kada kayo, nanang. Naglaka kayo nga agtaltalag iti lalaki. Anya nga ita, natakawan kayo lang arod. Ay, salpag da ya lalaki. Awanan ba eh? Ay, uray pa agsangit kayo iti dara. Saanin ang maisublipay jay napukaw kada kayo. Gaputa saan nyo matan ang makita pa day jay a Delphine. Agnakam kayo mat siguro, nana. Aggat-gatangak iti butikan landok, ading. Aday lakom. Ay na, nagtaarmatan da ito yalakay. Kasarsarita ka. Agat-gatangak iti butikan landok, nak. Aha, akwa, ay mabit lang tata. Aday lako kabote kan landok ka. Ayan na. Aday jay likodan ti balay tata. Sumurot ka kanyak, tay surok no sa dino ti ayan, dagiti bote kan landok tata. Titibayad ko kadagiti butikan landok, ading. Di mon bayadan tata. Ah, Kukwa mo dagita bote kan landok. sigurado ka? Wen tata,
Tulong kun ka. Ay, thank you. Panawan ka nga ron din, Mabit lang, tata. Apay ka, day. Langam tinabambanog. Ha? Kan patyak amabisin ka. Umay ka. Sumrak ta di tabalay. Tay sa ganaan ka iti kanam. Kuha kababain, ading. Awan ti rumbang apagbainam, tata. Sumurot kan kanyak, tagmerienda ka. Asino ti urayin nyo dito irwar, nanang? Ni Agapito, ngagat-gatang iti bote kan landok. Ha? At damanin nila ko kabote kan landok kan kuana. Kasanon? No saan nga umay itaday jay alakay, nanang? Umay day jay, taimbagak nga damanan ila ko kan kuana bote kan landok. Iso day tan sumungan. Uray kun ditoy. Kunak no dahil ako maabuti kan landok, ading ampang. Pag meriendaan nak mo ilagayam. Amok ngamin amabisin ka. Nagpudot pa imot ti panawan. Nagkakaasi ka na amabilbilang. Awan na nyaman na. Agmay-may sa ngaminin iti biyag. Awanin sa bali amang tulong kanyak. Saan kami mo't anaparaburan iti anak, iti day di asawak. No sanak nga agatang iti buti kan landok. Ay, awanin ti igatang ko iti kanag. No kasta, agpadatagayam a single tata Agapito. Kunak no si bibiyag pa iti asawam. Nabayagan abalo ak itinatay, tata Agapito. Tilagan anak ko ni Karen, tikadkadwak dito'y balay. Kasta ading ampang. Ay, nagrigat yag may sanya. Naliday, no awan kasarsarita. Awan ka din nanggay itibiyag. Agpaiso day tata Agapito. Nagrigat yag may sa kanawan kasarsarita na. So anabayagan ngagsapsapo lakiti agbalin akatakunay na ko. Anya, agsapsapol ka kunam iti katakunay na imaw. Wen, tata Agapito. No kasta, agpadatang agsapsapol. Iti ababa asarita, agsapsapol ang iti asawaag tanapigsaak pa'y mo't. Kabaalam ka di pa iti agputo. Ay, wan! Kabailak pa'y. Diyan na taon ka tilakay. Ngam, ay, ubing tirik na. Ngam, arapa aplangan, ang makaasawa akpay. Gaputawan mangayat kanyak. Sino tinangibaga nga awanan ti mangayat kan ka? Siyak. Kamaliday ta, apan ang ipapan mo. Adi kan makaasawa pa'y. Anyat kahit mo asawain. Ako. Siya kun ati asawa. Anya, sigurado ka? Wen, sigurado ak. Siya pa yun na babae, tinangibagay tinayta. Ay, kababain. Ay, no kasta. Sana kung ngagpalpali ikaw, pay. Siya kung timangibaga kayat kamot nga asawaan. Agapito. Ampang. Agapito. Ampang. Inagkamot hindi, bebek ko. Ay. Agapito. Ay, ayatan ka. Napuno ti panagayat ko kan ka. Ampang. Kasta akman kan ka, Agapito. Napudno ti ayat ko kan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya, awan man ang tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay mo't kanti kasto pa nagbiang. Po, no nagrawat kanto mga ming. Anya? Pudno ti bagbagak, iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo, gaputa nagrawat ka. Agasam ti labay mo, uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom. Kat pudno mo ti bagbagak, sana ya. Anya nga ita, awan man bagas tayon, naimbag ko man no da trabahom, Ay, ngam awan mo. Di ka kadi madanagan bakit? At danto. Oho,
Awan lang arod trabaho mo, ngam nagrawat ka pa lang amangan. Na, Tirumbang ka, no awan ko matitrabaho, kontrolam ko mamad tilabay mo. anya? Nay, nakapulis ka, may. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inakalaan titangdan ko ijay ayan nila kay Insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaang, awan lang arudan bagas tayo. Jak payla aggaraw mat. Ay, nakaungot ka matan, bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pailag trabaho. Gusto ka din. Ang Naimbag kumamot no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan man, ad-ad-damot arumaurawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan datata istong. Inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idinaminsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay nagpamerienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita. Ngamin, isula ang dayjay ti kwarta. Us! I know, and I can understand your situation in a way. At ito'y titangdan mo, itiduang aldaw, Petra. Ay naagyaman ako unay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko tata. Ngamawan ngaminan ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lata titix ko ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay Insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unayin bakit na kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapaap mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, sikan sa lang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Ah. Kita man dagiti asawa ti kaaruba. Inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam sika, adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka di madanagan, bakit? Anya laki din aya. Mariknak, umadanin, ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro, ay tumpang kansan. Ay, pangasim, di mo mararamidin ti kasta. Ang mga nagbabawi ka. Anya, Ay na, no siya ti ka. Panawa kong dadya a Pedro. ha? Ay, imbis nga iso ti agtrabaho para kada kayo nga agiinang. Never. Tasika mo ti mangbibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kaya't ko apanawan, Gamanya, di mo mapanawan? Gaputa madanagan ka, nga awanton, ti mangipaay iti... Hoy, tila sasawamot. No, ti pagragsakam lang ti pampanunutom ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Agpanunot ka. An-an mo nga iti lalaki no sa dutmet? Oh, di useless. Oh, kaila anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na. Dayjay man nakaturog ijay sirok ti mangga, nanang. Wen nga paiso. Ay, unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti aramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapol iti panggadan na. Wan nga rod. Ngamala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Ay! Unay mo day tanapan naturo mo. Ay, unay ka matay. Nakapakigtog kami. Apay, di ka mabisen? Ay, unay pwesto niya. Wala, babisin ako. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wen, gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes sa maamwakon no sa dino abandati ayan na, riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babagat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, iso nga amok nga asidagan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung taon. Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh. Alang nga ron,
Panawan ka dito, iturog mo. Itikas na, bareng agparang ititagtagainap mo, no sa dino abanda ti ayan ti balito. Hey, sige. Ang kakarudon. Panawan ng arudon ta iturog ko. Anyati ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang dan nga kuraus, ijay ayandain siya. Ay nasaanan nana, ngamin, jak kayaten ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana, saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar! Wuna na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros itimula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengan iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamaan da ti tagtagainap ni Pedra. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukote niya? Day tangarod ka. Tangamala, bayan tayaw. Anya ngay tiyan mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag da imay ka, bakla. Tata! Apay kiti nasaan? Isupay atangdan ko ang nga igatang ko iti pagpapintas ko. When awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon niya nga tamot ati mapampanunot na gidyang agasawa takaslada ag mauyong. When garod payman, tanong masabat ko laday dya Petra. Bagak man. Ay, tata! Barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra! Agpanunot ka man! Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo? Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babakit idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya? Kat uray pa'y no kasta, agtrabaho ko'y lata Saan kaya basta mang namnama iti data gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak matin amakitang dan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanon. Awan pa'y si daon mo. Kasta ya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay matin di kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tirsina, ni Nana Basyang. Amumit anarigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, adda pa'y listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to, no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unngag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikat. Unla kay, ina nga rudan. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Apay tata. Apay nga, saan kamot tin ngom umay makitang tangdan iji bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya? Urayon milatan nga agparang iti tagtagainap nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. Ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti kunam kitde, umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumaknang kami. Ta diyo kayat ti maartapan. Anya? Mala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kat kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Bareng agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kahit? Apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan ba nga ron? 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Yung maging kita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay?
Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinana ba siyang agsingsingiran? Uray ni Tata Guryong, kun kastamad ten ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti manuabulan, nagtrabaho aklat takuman. Amangan kit dimet no al-altit day tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa ngay may ka dito'y balay may. Una na, umay ko la kumasaludsudan, no makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya, nakababain man, ngamanyangay nga rod. Tapay, saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar, ijay arubayan yaw. Nana, kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau, nga awanan ti mula ni insyawng. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo amakitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nako mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy ang kinalakay ka, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita. Kundag iti sadot at at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tata. Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo umutay na makitang tangdan. Ngam saan magayam? Pasensya kay kuman, Tata. Ay, Manipod ita, lipatan min da dya a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Kat sapay la kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Nakaparadan ni George. Miling, bakit? Anyat orasan ayala kay? Ay kaya alas 6 na. Alas 7 nga agrubat tilugan. Saan ka de? Wain. Nasapa pa'y. Agam na saysaya at no, mangi-reserve kay ti pagtugawam. Aywan nga agpaiso. Lunis ita, sigurado nga adumanin ti agpasentro. Nasken amang reserbaak iti pagtugawan mi kin ni Mari Susan. Alam ti basket mo Taisupay lati ipatong mo iti pagtugawam. Kitaam to mga ruti sida nga ilutlutok lakay. Mangi-reservak laang iti pagtugawan mi, Wan ba kay? Nakapagpalingki ka din, Mari Miling? Wan, Mari Susan, nalpasan, si Kangay. Adupay ti saan ko anagatang, Mari, ngam inton sumaruno alawas tumanan Alas 2 mat ngamin nga agrubat ti lugan, Mari. Isu anas ka nga agsublitan iti paradaan. Wan matkit di, Narigat no agpauray ta. Ang mga no adun to ti sa uni anita. Sapay nakaluganan tayo iti agsapa. Gusto ka, Mari. Amumat day jay atao. Urayan naklang nga rudbiit, tagumatangak iti meriendaan ta, sakbay nga agsublita ijay paradaan. Ay payapayan nak mo itan ti Miling. Ada ka diti bagam? Apay asaan tayo pa'y nga agrubmat, kat alas 2 matan, George, kaanakan. Wan nga rod, sapay kasla agtudong. Awan pa'y ngamin ni Ma'am Anita, Anti Miling, Anti Susan. Anya, saan ka ding alas 2 ti rubat ti lugan? Saan na ka ding ammo? Nakapila pa'y lang ka no, iti grocery store, Anti. Kat no nasapa tayo mat anakadanon dito'y ili. Ala, bay amon, Mari Miling. Amumat day jay akalugaran tayo. Feeling entitled daunay, isuada tayo laangan ati ag-adjust para kankwana. Anya lakit din day taatao aya. Relax lang, Anti. Paumay mo't siguro na jay. Apay narabyan ka, bakit? Nadadailan kayo? Saan mat, Agusto lakay?
Adda lang amin ti feeling entitled ang nakaluganan mi. Asino ngay? Asino kumapay ngay? Ni Anita ah. Ay, anya laki din ay bakit? Ang mga no da makanggugan ka. Ma'am Anita, ko na ma. Masurunak lang amin kankwana. Imbes nga alas 2 ti rubwat mi, nagbalinan nga alas 4. Ay, kaya talaga akas ta bakit? Agiin nanos tayo, tapno awan tirere. Ay na, saan ang mabalin ti kasta kanyak lakay? Idi na palabas abulan, siyak tinagpauray iti kaanakan ta. Amom no anya tinapasamak, nagado nga ibagbaga dayjay nga Anita. Itataiso tinagpauray, okay laang. Kasta talaga. Maestra ngamin kun baknang dayjay a tao. Ay, awan bibiyang ko. Di uray pa iso ti principal, agpapada tayo laang Agusto. Naimbag abigat mo, Auntie Miling. Anya dar aramidan dito tersen na? Gumatangak man iti mantika. Mantika? Saan ka na nagpasentro kayo di kalman? Wen, nagpasentro kami ngam nalipatak ti matang iti mantika. Ay, wan gayam. Damag ko an rabyan kay kano. Wen taadda pa importante ang nagpauray. Naimbag kumamet no 30 minutes laeng. Saan met? Tadwa nga oras ang nagururay kami. Ay, una yan ti kasta. Asino nga dahil ta feeling entitled? Asino kumapay ngay? Ni Antim nga Anita ang... Anya? Ni Marisusan ti sumungan. Sa dino nga ti papanan na. Naimbag nga aldaw mo, Mari Miling. Si Kamagaya, Marisusan, sa dino nga iti papanam. Mapanak man dumawat iti agas tita klinik, Mare. Ada kanukat ni doktora ita. Aya. Wen, isuti ko na nila kay ko. Saan ka dian ay baga ti asawam kan ka, Mare? Awan mo't tinadakdakamat ni Agusto kanya. Amangan no nalipatan na laang, Mare. Ala, agpeles kan ta agkuyog ta amapan iti klinik. Urayan ka laangan dito'y paraangan nyo, Mare. At itugmat gayam ti pila, Mari Miling. Wen nga rod, Mare. Italaang manen nga imay ni doktor. Sapay nakapudpudot. Anya kalakit din ay Marisusan. Anusan ta ti aguray ah. Kitaem na sino ti subungad, Mari Miling. Ni Ma'am Anita met Marisusan. Anya nga ta ti aramiden na dito'y klinik. Umay siguro agpa-check up Apay kumakitbak ng damit. Kabailan dati agpa-check up iti pribado nga ospital. Si kakit dimat, Mari Miling. Nasaya at matlaang no umay agpa-check up dito'y klinik. Tapno di na ibaga da tayo laang ti may ikan iti libre nga agas. Nay, apay ngay. Nagdiretso lang tamit ni Anita iti uneg Marisusan. Saan mat abulsak tapno di na makita nga ati dugti pila. Talaga a feeling entitled day ta tao, Mare. Nagswertian ngayon day ta babae no saan nga agpila. Ay nano siya, awan ti bibiyang ko no maestra. Rumbeng laptamit nga agpila. Saan ang masapol nga special treatment akanayon? Tagpapada tayo laeng met nga agkasapulan. Gusto ka, Mari Miling? Saan aga po tabak ng kan maestra dito'y lugar tayo? Kat, isuak ka na yun ti first priority. Saan mat a PWD? Datayo anak kurapay ti kanayon nga agad just iti kastang aramid na. Ha? Saan anasaya at ti kasta mapaspasamak, Mare? Siya kunti sumaruno, doktor. Ma'am, nakapila kayo kadi? Anya kalakit din aya, doktor. Pagpilaan na kadipay. Nasaysayat mo lang nasurutan niyo ti pila. Tapnawan ti riri, ma'am. Doktor, may sa kamestra iti na ito alugar. Kat ado pa'y tinaskan nga ramida. Iso asyak pa'y lang ta si kaswam. Pasensya kayon. Agam sana mabalinti kasta akapanunutan niyo, ma'am. Kas na kuna, surutan tayo lata ti pila. Nang runa, kaya't saan mo't nga emergency. Iti kasta, maliklikan ti riri. Ay, oo na yan, doktor. Napili ka mo't anya. Pilpilyam ti pasyentem. O ha? Sana kasta, ma'am. Apay nga roda di na kaya't a-check-upan. Malala. Agtugaw ka nga rudan. Sikan, ti asikaswak, ma'am. Kasta Ni Anita matantes asikaswan ni doktora, Mare. Inmo na tayo ang nagpilang, ng isupay tiin mo na ana asikaso. Anya lakit din aya, Marisusan. Di ka pa'y nairwam aya iti kastang aramid day ta tao. Impilit na siguro manen ti kayat na.
Ay no! Talaga maibuson ti pasensyak para iti day ta babae, Mare. Ay, saan lang asika, Mari Susan? Uray ka dagiti daduma akabaranggayan tayo. Adumit lang ti bagbagada kontra kenkwana. Nangalalaan namot nga tay ti puskol ti rupa na, Mare. Ay na, imbak-bakit nan samot ti kastang ugali na, Mari. Pa-special treatment akanayon. Uray no agpasentro tayo. Isumit laang tagpa-importante ti jeep. Di na pa'y kayak ti maipit no ko. Aguray day ta nga Anita. Kasaritak tuman no rumwar. Apayakas na ti panagkitam kanyak, Susan. Kaslada kayat mo asawa na. Talaga nga ada ti kayat ko asawan, Ma'am Anita. Na, takusilapan nakpay. Oray si Kamiling. Amok akuskusilapan nakmat. Ni, naglaing kan ngay manang Anita. Agasam man, taim muna ka pa'y anaasikaso, ngamda kami nga imuna anagpila. Kasta talaga, Miling. Feeling entitled kamat anya. Saan mat? Panagkunakat kastoy lang at talaga numaysa ka professional. Si kakanayon ti priority. Ay, awan ti bibiyang ko may saka, maestra. Di oray pa'y sika ti principal. Rumbang agpila kalatta, manang Anita. Saan aday taag pa-importante ka akanayon? Ay, piman kayo mat ngag kumare. Uray no aglugan ka iti jeep. Ti kayat mo kat nalawa akanayon ti pagtugawam. Uray no agpapadam at ti baybayadan tayo. Kas ko nakita yan. Kasta talaga no professional ka. Kanayon asika ti first priority. Ay, apayakas na tila nga, Manti Miling. Ay, maistresak at talaga iti dayjay nga antim. Sika, bakla. Ay, anya man ang tinaaramid na aya. Ammom ka di, nagpilpila kami itay ijay klinik. Uray no nakapudpudot, inan-anusan mi. Nga miso, nagdiretso iti ayan ti doktor. Saan mat abulsak? Tapno saan na makita nga adda pila? Ay na, kasama la ti reklamo dagiti kabaranggayan tayo, Auntie. Uray no umay gumatang iti tersena. Ti kayat na iso ti umuna nga si kaswag. Anya lakit din ti kasta pa nagpampanunot ni Antim. Ala, bayan yun. Kasaritak tuman, may papan iti day ta abanag. Wan man, numabalin, bagbagaam, ta talaga amapunwan kami iti kastangar aramidan na. Nasayat, matanalagin mo ti umay dito tersena, Auntie Anita. Apay, adda ka di manen issue, bakla. Well, nadamag ko, adi ka nagpila, idi napan ka nagpa-check up. Anya kalakit din aya kaanakan. Awan mat dakas na. Ay na, saan na nasaya ti kasjay nga aramid mo, Auntie? Uray di namin sana nagpaili kayo. Narabyan kayo, gaputa nagpapauray ka kano. Katanya kumait. Ay, guraan da kayon adag iti kabaranggayan tayo. Gapu iti kastangar aramidan nyo. Ay, guraan daklang. Kasta talaga ti professional ama ko na. Kanayon a first priority. Ay na, kamali day ta akapanunutan nyo. Professional man wano saan, agpapada tayo laeng. Ay nakaanakan nagadukat nga amumon. Baliwan nyo man, ti kastangar aramid nyo. Amang ano day ta ti pakaisagmakan nyo. Mabit lang. Asino tinangidadon kadagita adamagkan ka, ha? Niyan ti Miling, niyan ti Susan. Kanado pati agreklamo. Ah, kastagaya man. Hoy, Miling! Romwar ka man dita! Ni, anya ti aramidam iti paraangan ni manang Anita. Mayak taumay ka komprontaran, Miling. Anya kalakit din aya manang Anita. Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Saan amasapol nga agiskandalo ka iti paraangan mi? Apaya komporme, ti dandanon mo iti kanakaka. Saan akum kumpormi day chay manang? Imbagaklaang matipod no kankwana. Tapno ammo na mat ati mapaspasamak. Ti ko namkit de, umapal ka kanyak. Ngamen, siyak akanayon ti first priority. Anya kumangay ti apalakan ka manang. Day tadakas nga ugalim. Talaga kaya makalkalabanan naksi Kamiling, ha? Anay ko, tibuok ko manang Anita, ibatam.
itikaskan ka. Anay ko, kastagayam daytoy matiparakan ka. Anay ko. Apay kinugtaran nakmatan miling. Itay pa'y nga ipagbagak ng batang tibok ko. Ngam di mo kaya't self-defense na ang tinaramid ko manang Anita. Anay ko. Ay, jaksabatan makatakdar. Kat, gunggunam ha? Makaamu ka dita. Ala, agawid kakit din. Di mon orayan ang mapunwanakan ka. Anay ko, Sakpay lang anay. ti umay mo apaan dito balay. No natangsit ka, natangtangsitak mat. Anay ko, nagsakit. Tibagpaki, kanakan. Ay, no apay ngamin anapan kayo pay la iti ayan ni Auntie Miling. Oh, daytan ti ibagbaka kada kayo. Mangsapul ka man kit di iti mangbasahe kanyak. Ni Auntie Susan tanalaing dayjay. Ni Susan na kumari ni Miling. Ay, oray sana no dayjay pay lang. Ay, ada kada kayo daytan No diyo kayat, di da kayo ti mangmasahe iti nasakit a bakarangyo. Ay, saan kanakan? Agsapul ka iti sabali. Ay na, awan ti pagpilian nyo Ni Auntie Susan lang ti amamok analaing agmasahe dito ay. Pasensya kayon kadagiti na arabida. Kan naisawsawang ko kada kayo iti kumarem, Susan. Okay laang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kan, Anita. Ay, wen, nakaabiris ako, Susan. Wen gayam, ada ti bisitam. Sino? Siyak manang Anita. Pasensya ka mutin no nakugtaran ka. Pasensya kan, no saan ka nga in respeto kas may sa professional. Awanan day chay, Miling. Basol kumatlaang, taimpungot ka ngamin. No saan ka ko mga impungot? Saan kumamot anapasamak ti kastoy kanyak? Kan may sa, maawatak no apay asaanak nga irespeto. Ngaminda kas ti ugalik. Sana balik. Nagbalbaliw akon, Miling. Dumawat kan tumit lang iti pamakawan kadagiti kalugaran tayo. Kan agbalbaliw kan manang, tapno saan da ka aguraan. Juan, kasta talaga ti aramitak, Miling. Ala, huston ti drama. Agpaimbag kakit di. Nang runa ka ni mangrugin ti klase. Awan ton ti mangisuro kadagiti estudyante. Agpasentro kayo kadi, Susan, Miling. Wan, si Kangay manang. Agpasentro matlaang. Ay kat agkukuyog tayo nga rudan Iso na lang, tawan matan ti paglukanan tayo. O di ano san tayon ti agtugaw iti tenga. Kapilitan tani George laang mati agbiyahe ita. Ay, sige. Ano san tayo nga ron ti agtugaw iti tenga? Tinapatag, makadanon tayo iti papanan tayo. Sigurado ka kadi, Anita? Wan, okay lang kanya. Hey, at niya laki din. Saan lang at ipagsayatan tayo, ti panunutan tayo, kakamsat. No di kat agraman, ti pagimbagan, ti pada tayo at tao. Saan narumbag, nga usarin tayo, ti profesyon tayo. Tapno makaala tayo, iti makuna, nga special treatment. Mala, ditan papagayam, tinagtibusan, ti maisapay aparang, dito'y drama tayo. Anya laki din.